Tehnološki otpad u industriji ulja koristi se isto kao i gorivi materijal, istorijski gledano do 19. veka i pronalaska fosilnih goriva, uglja, nafte i plina. Ovo je bilo primarno gorivo. Energija koja se dobije iz biomase koristi se kao toplotna i toplotno-mehanička. Pod energijom biomase podrazumemo energiju koja se u pravilu oslobađa oksidacijom, to je spaljenje raznih organskih. Razlikujemo prvo drvna biomasa, to su ostaci i otpad koji je nastao pri piljenju i brušenju. Često je također to otpad koji opterećuje poslovanje drvno-prerađivačke fabrike. Također služi kao gorivo u vlasti i gorivo od šumske biomase. Jedna slika. Onda ostaci i otpadci iz poljoprivrede. Energija je transformisani oblik sunčeve energije. Sunce neravnomerno zagreva različite delove zemlje i to rezultuje različitim pritiscima vazduha, zbog čega dolazi do nastanka vetra. Postoje delovi zemlje na kojima duvaju stalni vetrovi i na tim područjima iskorišćavanje energije vetra skrenečna energija, konspektno mehaničku, električnu, povratnu energiju vetra. Već pri brzini vetra od 2,5 metra po sekundi zaustavljaju se iz bezbednostnih razloga pri brzini od 25 metra u sekundi. Ekonomska opravdanost izgradnje vetrogeneratora pri najmanjoj godišnjoj brzini vetra je od 4,9 do 5,8 metra. Jedan od najnovijih izvora alternativne energije je u stvari jedan od najstarijih snaga vode, ali ne bi bilo koje, nego već snaga morskih talasa. Uporno snažno valjanje okeanskih talasa u ovo doba godina otvorilo je ideju kod inženjera koji se bave energijom mora, da se ta energija iskoristi kao izvor struje. Preneo je radio Glas Amerike, dodajući da vodenice iz ranijih vekova nemaju nikakve sličnosti s napravama koje u 21. veku koriste talase okeana. Dizajn je takav da su komore otvorene prema dolazećim talasima. Kada talasi udare u ukoban, voda ispuni komore sve do kraja gde se nalaze turbine. U osnovi to je jako slično hidroelektranama, samo što kroz njihove turbine voda prolazi na drugu stranu. Hidroelektrane ili hidrocentrale je električno postrojenje za proizvodnju električne energije s pogonom na vodu. Tekuća voda obrće svojom kinetičkom energijom hidrouličnu turbinu koja je povezana sa električnom mašinom, generatorom električne energije. Ovaj vid elektrana se gradi na mestima gde postoji dovoljno tekuće vode u smislu količine i visinske razlike. Snaga hidroelektrane je srazmerna količini vode i visinskoj razlici. Zato se biraju vodotokovi sa velikim protokom vode, ravničarske reke sa malim visinskim razlikama nisu povoljni. Popularnije i poželjnije kao izvor energije za javnu državu. Međutim, količina proizvedene energije zavisi od količine dotoka vode i varira tokom godine. Ovo se smatra najvećim nedostatkom ovih elektrana uz činjenicu da... Hidroenergija je energija koja potiče od snage vode, što govori izvor na hidro. To je obnovljivi izvor energije koji se koristi za dobijanje mehaničke, a kasnije i električne energije. Pre nego što je električna energija postala dostupna, energija vode se koristila za navodnjavanje i pogon raznih strojeva poput vodenica, pilana, lučke pizarice itd. U hidrologiji se energija vode manifestira kroz delovanje sile na korito i obale reka usled kretanja vode. Ta je pojava posebno izražena u slučaju visokog vodostaja i poplava. Snaga vode deluje na korito i obala reke odnoseći se njih talog i ostale materije što uzrokuje eroziju i ostale promene u rečnom toku.
U starim vodenicama za mlevenje brašna energija vode koja se kreće prenošena je na vodeničko kolo koje se okretalo i preko osobine se prenosilo kretanje na mlinski kamen koji je drobio zrnjake u brašnu. Posle otkrića električnog generatora u 19. veku počele su da se grade sve veće hidroelektrane gde se mehanička energija vode pretvorila električnu u generatoru. Jedna od prvih koja je proizvodila mehaničnu struju podignuta je na Nijagarini vodovodima što je uzimano na slici. Ovo je ista slika koja je pocrtana. Radiš slika. Hidroelektrana je postrojenje za proizvodnju električne energije sa pogonom na vodu. Tekuća voda svojom kinetičkom energijom obraća hidrouličnu turbinu koja je povezana sa električnom mašinom generatorom električne energije. Ovaj vid elektrana gradi se na mestima gde postoji dovoljno tekuće vode u smislu količine i visinske razlike. Snaga hidroelektrana je srazmerna količini vode i visinskom razlike. Zato se biraju vodotokovi sa velikim protokom vode ili planinske reke sa manjim tokom, ali većim padovima. Masa podrazumijemo širok opseg ostataka biljnih kultura i materija nastavlja biološkim putem. Čvrsta biomasa jeste bioizgradivi materijal koji se dobije iz šumskog otpada kao što su grane i kore, onda otpada drvnih industrija, piljevina, strugotina i opilja, ostataka poljoprivrednih kultura, slama, leva i šašav, namenskih energetskih zasada. Biomasa je prvi i najstariji izvor energije koji su ljudi koristili, koja se danas široko upotrebljava za dobijanje kako toplotne, tako i električne energije, čime se doprinosi očuvanju i zaštite života. Potencijal vodotokova predstavljao je hidroenergetski potencijal vodotokova predstavljao je vekovima važan izvor energije, a tragovi korišćenja vodotoka mogu se pratiti još od drevnog Egipta, Persije i Kine. Ovo je jedna od ranijih, iz drevne Kine, jedna hidroelektrana. Povećanje cena nafte u svim zemljama i povećana zabrinutost u negativnim uticajima sagrevanja uglja, nuklearne energije pa i velike hidroelektrana na prirodnu okolinu povećali su zanimanje za korišćenje hidroenergetskih potencijala malih vodotoka u raznim delovima sveta. To je uslovilo razvoj modernih hidroturbina koje mogu da rade pod uslovima malih protoka i malih padova vodene mase. Male hidroelektrane pružaju određene prednosti u tom smislu jer se njihova instalacija relativno mala i može da bude i estetski i ekološki prihvatljiva. Ovo je jedna manja hidroelektrana. Izgleda se posle novog vojna eksperimentalnog rada u mnogim zemljama male hidroelektrane postale sve atraktivnije i ekološki prihvatljivije u mnogim delovima sveta, dok je njihova cena konkurentna na novim termonuklearnim elektranama, a uticaj novih brana na okolinu je minimalan u poređenju sa velikim hidroelektričnim projektima. Zemlja se sastoji od jezgra, plašta i kore. Plašt stoji između jezgra i kore, sastoji se od užarenog tekućeg stenskog materijala koji se naziva magma. Kad se magma probije kroz površinu zemlje, kroz vulkan naziva se lava. Kad bi se spustili na 3000 metara dubine, došli smo do temperature ključanja vode. Duboko ispod površine voda ponekad dospe do vruće stene i pretvori se u paru. Vruća voda može dosegnuti temperaturu preko 1500 stepeni Celzijusa, a da se ne pretvori u paru jer se nalazi pod visokim pritiskom. Kada ta vruća voda dospe na površinu kroz pukotinu u zemlju i kori, nazivamo je vrući izvor ili ako je eruptirao vazduh gejzer. Ovo je vrući izvor gejzer. Vruća voda i para iz dubine zemlje mogu se koristiti za proizvodnju električne energije. Buše se geotermalne bušotine i cevi ispuštaju vruću vodu. Vruća voda ili para pod nižim pritiskom vruća voda pretvara se u paru. Penje se s tim cevima na površinu. Geotermalna elektrana je kao svaka druga elektrana. Potiče od snage vetra. Predstavlja konvencionalan obnovljeni izvor energije koji se vekovima
koristi za dobijanje mehaničke, a u novije vreme i električne energije. Međutim, proizvodnja električne energije iz energije vetra u većim količinama počela tek iza 1973. godine. Vetar je čuvava kretanja vazduha kao posljedica realičnog atmosferskog pritiska između prelokacije. Šta je to vetar? Vetar je horizontalno ili približno horizontalno kretanje vazdušnih masa usled nejednakog vazdušnog pritiska na raznim tačkama zemljine površine, izazvano nejednakim zagrevanjem vazduha. Vetar predstavlja vektorsku veličinu za čije određivanje su potrebna tri elementa: pravac, smer i brzina, odnosno jačina. Mada su za određivanje potrebna samo dva elementa: pravac, pod pravcem se podrazumeva izvor. Kao što znamo, sunce je najveći izvor energije na zemlji. Solarna energija je energija sunčevog zračenja koju primećujemo u svetla i toplote kojom nas sunce obasipa. Sunčeva energija je obnovljiv izvor energije i zato što se njenim korišćenjem ne remeti značajno ravnoteža toka materije i energije, sem neposrednog zračenja koje greje zemlju i stvara klimatske uslove u svim pojasevima. Ovo zračenje je odgovorno i za stalno obnavljanje energije vetra, talasa vodnih tokova itd. I sva fosilna goriva su jedan od oblika energije sunčevog zračenja. Sunčeva energija se može iskoristiti na razne načine i upotrebljava se kao toplotna, električna, mehanička i hemijska energija. Na slici se nalaze solarni paneli koji su najjednostavniji način za sakupljanje toplotne energije. Zemlja se sastoji od jezgra, plašta i kore. Plašt, sloj između jezgra i kore, sastoji se od požarenog tekućeg stenskog materijala koji se naziva magma. Kada se magma probije kroz površinu zemlje, kroz vulkan naziva se lava. Na svakih 100 metara dubine temperatura raste za 30 stepeni. Kad bi se spustili na 3000 metara dubine, došli bismo do temperature ključanja vode. Jezgra i kore sastoji se od užarenog tekućeg stijenskog materijala koji se naziva magma. Kada se magma pridobije kroz površinu zemlje, kroz vulkan naziva se lava. Na svakih 100 metara dubine temperatura stijena raste za 3 stepena. Kad bi se spustilo na 3000 metara dubine, došli bismo do prednosti. Geotermalna energija ima brojne prednosti pred tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima. Najveća prednost geotermalne energije je to što je čista i sigurna za okolinu. Metoda koja se koristi na dobivanje električnih energija ne ostaje. Predstavlja pojavu podizanja i spuštanja nivoa zemljinih okeana usled delovanja bioloških sila sunca i meseca. Energetsko korišćenje klimatske. Ukupna energija klimatske se procenjuje na 26.000 teravata po satu. Po godini. Računa se da je od ukupne energije klimatske iskoristila samo 2%, jer je srednja amplituda, to je najveća visina klime na obalama svih okeana manje od 1 metar, a energetsko iskorišćavanje klimatske je ekonomski opravdano amplituda veća od 2 metra. To je oko 520 teravata satu godišnje, što je oko 3% današnje. To ako ti baš želiš samo tebe ću... Ne. Više proizvoda, ne vezi. Ajde. Nemoj se. Ustani, nemoj se. Ovo je rezervoar, ovdje, vidite. Ovo je zgrada. Ma nemoj. Velikog akumulacionog jezera. Termonuklearni. Energija vetra. Znači. Pa kako ću? Samo isko.
ključana.